Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba ongawenzayo njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje laphana ukuthi sekuvele-ke laphana-ke omunye-ke laphana-ke ubusisi-ke laphana-ke ethuka kabi i-M_K-ke laphana-ke veza kokungaziwa-ke kadla-ke ngempela-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke nje wezwa ngami ngiphila into enza nje ngidlala-ke ividiyo yakhe lo sisi-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina sesengicela lapha ukuthi-ke masuzwile-ke le vidiyo lena ungene ema-comment section ufike ushiye umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani ngalo-ke lolu daba-ke leli-ke elibekwa ulo sisi-ke. Bese ucindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba ezintsha engizole ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Iqiniso nilifuni ingakho nibonelana ndawonye lokhu nikhohlisana vele niyazi ukuthi nizokhohlisana omunye uzosho hayi umkhonto nomunye ethi umkhonto vele labantu abavumelana nawe kahle iqiniso nje nilifuni umuntu ongakhuluma iqiniso nimuthuka obuka wonke umuntu oyi-TikToker okhuluma nje into enesente okhuluma into eyiqiniso nje ongalokho ethi hayi ngoba ukuthi kuyatrenda mina ngihamba nakho ovele ekhulume nje noma onombono wakhe nimunyanya kabi ngathi nje ngalokhu nikhohliswa kuthiwa revolution afusek man hawu ngeke lokhu ngincana nani mina ongafuni ukufollow akadlule hawu kodwa kusala lento yomkhonto bekuyinto engekho futhi nibadala nokuthi nilokhu nilandlana nezinto lezi nisibonele esimbi nje nasey'nganeni nisibonele esimbi nihlulekile ngabe nini enibhalansayo la nibhizi la ingane nithi yakulandela ungabe salandelwa into engabe nayenza ngabe mfethu umuntu onebhizinisi la TikTok nisaphothane nodwa esimanje TikTok ungakhokhi but baningi abantu abenza izinto mfethu la umuntu udayisa iy'nkukhu umuntu udayisa ama-sneaker umuntu udayisa nawe udayisa something mfethu sikuthengele kodwa lento ukuthi ukuforce abantu bengene ipolitiki ngoba nakho ney'nhloso zakho namanga naye ngoba nifuna ukusiza ikhanda nifuna ukuyisiza nina nifuna ukuba lezi y'khundla lezi abantu abaphezulu abakuzona hayi ngoba nifuna ukusiza umhlaba nanandaba namhlaba niyapeta nje umsangano nje wento le futhi into ngishilo mina into yomkhonto wesiza umsangano nje lento le akusona into efanele ilandelwe la nomkhondo lolube enganeni hey umkhokha wento yekelani indaba yepolitiki nje iyekeni hawu abantu beloku bebhizi benika abantu i-false hope ngento engekho namanga hawu futhi ongithukayo wazi ukuthi ngithukelana ngithukethi ngikhuluma iqiniso indaba abantu beloku belandlana ama-flag saphothana namabhizinisi lani saphothana amabhizinisi abantu abamnyama nyeke ubunja lokhu nibhizi lani funa landelana neyikhundla wonke umuntu okhankasayo bekhankasela ukuthi unethemba lokuthi angathola isikhundla nizinja kabi sabantu abamnyama nje sisonke kahle sizinja kabi asisaphothani sisodwa ngifuna lokhu ngathi ngalokhu lokhu busy-ke kusaphothana nezinye izinto suka fuck off.